bivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko uwitwa Bikorimana Jean Bosco utuye mu karere ka Gisagara umurenge wa Kigembe yandikiye perezida w'inteko nshingamategeko y'u Rwanda amusaba ko hashyirwaho igihe cy'igerageza cy'amezi 6 ku bantu bose bifuza kurushinga. Mu ibaruwa ye yanditswe ku buryo butomoye kandi bwuje isesengura, Bikorimana asaba ko hajyaho ingingo nshya mu mategeko y'u Rwanda isaba abitegura kurushinga kubanza kubana nk'umugore n'umugabo mu buryo bw'igerageza mu gihe cy'amezi 6 mbere y'uko babona uburenganzira bwo gusezerana imbere y'amategeko. Avuga ko ari igerageza ryafasha abafite gahunda yo gushyingiranwa kumenyana kurushaho, bakareba niba koko bashobora kubana neza, bityo bikagabanya amakimbirane akunze kurangwa mu ngo nyinshi no gutandukana kw'abashakanye. Bikorimana yagize ati ibi bizafasha kumenyana neza, banamenye neza niba ibyo kubana bagomba kubibona. Mu buryo bwo gushimangira igitekerezo cye, yagaragaje ko no mu zindi gahunda z'ubuzima zisaba igihe cy'igerageza nk'abakozi ba leta bashya basabwa amezi 6 y'igerageza. Uyu mugabo asoza agaragaza impungenge aterwa n'uko bamwe mu bashakanye babyarana abana mu gihe gito nyuma bakaza gutandukana. Ibi abona byakumirwa iyo baba barahawe umwanya uhagije wo gusobanukirwa na gahunda yo kubana. Ushobora kwibaza uti iyo baruwa yari iteye ute? Nayo reka tuyikugezeho. Hagati aho ngaho mbahaye ikaze. Amazina yanjye nitwa Journaliste Thierry. Murakaza neza mu muryango mugari wa Kadamu TV. Murisanga. Kwa 25 z'ukwa 5 2025 Bikorimana Jean Bosco, intara y'Amajyepfo, akarere ka Gisagara, umurenge wa Kigembe, akagari ka Gahabwa. Madamu Perezida w'inteko ishinga amategeko mu Rwanda. Impamvu gusaba ko hashyirwaho amezi 6 y'igerageza ku bashaka gushyingiranwa. Madamu Perezida, bandikiye nsaba ko mu bushishozi bwanyu mubonye bikwiye mwadukorera impinduka mu itegeko nomero 32 2016 mu ngingo yaryo y'166 rigenga abantu n'umuryango, maze mukongeramo ingingo itegeka abifuza kurushinga kubabanza kubana amezi 6 babana nk'umugore n'umugabo mbere yo gusezerana imbere y'umwanditsi w'irangamimerere. Ibi bizafasha kumenya neza, banamenye neza niba ibyo kubana bazabishobora. Ndabibutsa ko ibi bisanzwe bikorwa mu bindi byiciro by'ubuzima. Urugero, mu kazi ka leta umukozi ahabwa amezi 6 y'igerageza. Icya kabiri, mu bucuruzi umuguzi ahabwa amezi 12 y'igerageza azwi nka garanti. Icyitonderwa, hagize umwana wavuka muri iki gihe yagengwa n'itegeko rirengera abana bavutse ku babyeyi bakoze divorce. Murakoze, mbashimiye uko mwakiriye ubusabe bwanjye. Bikorimana Jean Bosco aranasinye. Hanyuma se wowe ku giti cyawe ibi ngibi urabivugaho iki? Reka duhurire muri comment utubwira icyo ubivugaho. Amazina yanjye nitwa Journaliste Thierry. Ukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Imana ibarinde. Hasta la vista.